Imamo je part 4. S našom macom. Da, uspjela smo je okupat. Jedva. Jedva? Jedva? Bježamo? Bara smo je Ali okupat. smo mi to probali. Ona misli da je kamera igračka. Maca? Evo ja sam je napravo ovdje da lagimo. Maca, elazi. Ajde, da idemo napad. Hajmo napoj. Neće stvarno udariti, nego ona misli da je ovo igračka. Maca? Bravo! Nisam mislila ovako. Parkour! Je spremna da idemo? Ajmo. Maca? Moramo gore. Ajde. Moram ju motati zato što smo... Malim! Sad ćemo zamotat. Opa! Ovo sad nešto neće zamotat. Sad smo je zamotat. Evo idemo. Ajde, idemo. Idemo malo naprijed izvesti. Vidite kako je slatka. Da, Masa je da neće. Nažemo. Stvarno nije bježala, jednom. Svaki put kad smo... Šta je mi Maza? Baš napoje. Majko, nemoj vidjeti! Ću vas nogom puti! Evo što vam pokažem gdje sam je kupala. Gdje sam je ja kupala, jer nije. Pa Barac mi je pomogao malo. Dobro, jes. Mogu priznat, pomogla se. Ovdje ima još unik. Ima tople vode. Naravno. Možemo unutra staviti. Možda ćemo još jedno malo područje. Maza? Bila Maza? Baš napoje. Mislim da ne želim. Mislim da želim. Ali još... Jesi ususila? Ususila se. Ususila. Pa... Ovo je mali kavez. Onda mi spavamo. Vidite, ona nama uvijek nareče, dođe. Naravno. Ali, sad ću ja staviti ovdje. Ajde. Ovdje je spavanje. Bila na mjesto. Dobro, sad ću je pokušati. Sad ću ja. Zagraviti. Maza, uzmi. Bravo! Dobra cura. Ja tu spava. A vidite kako je. Vidite. Pa, hoćemo danas napoje izaći. Mislim da ćemo. Maza. A tak smo je udomili. Ona je sterilizovana, nema nikakve bolesti čudne. Ljudi, evo za poklon da uredimo onaj Simba scenu. Morsi baba. Jedna mana mati. Ajmo na spavanje. Ajmo spavati. Baš odmah. Da, moramo baš jedna. A vidi, a znaš vidjeti kad izađe? Pa, jedan. Ja tako ti meni voli snajpsi. Ja tako. Uzmi Maza. Uzmi Maza. Bravo. Maza. Maza. Je spremna da idemo napoje? Ako jeste da izađemo onda. Mazo, vidi me, gledaj me. Nije li nešto nas Maza nasluša? Mazo, hoš ti prati ili sestru? Hoći. Šta je rekao? Mislim, hoće. Hoće mi tvoj sin Maću. Evo kupamo da spinimo. I to, gledaj. Jo, koliko prašine. Dobro, je spremna Zeko? Ok, hoćemo li ostati ovdje? Ja da izvadimo napad. Hajde izvadim napoj. Ajmo, Mac. Dobro, Maza, idemo. Idemo. Hajde da se obučemo. Mac, dođi, Mazo. Mazo. Ajmo, napolje. Mazo. Ajmo napoje. Lijepi dan. Vidite. Jes sunce ugrijalo. Oj, bude se. Ajmo zapaliti. Dobro, sve kad bi rekao da se otvorim, da ga hajde se otvorimo. Zarvozala se. Baš je prelijep dan. One snimaju ovdje, još uvijek na malo. Hajmo na sunce da je stavimo. Da se osuši. Mac, dođi, Mazo. Jo, ljudi. Ti budi sa njom. Ja ću ovdje biti sa Mazom, a Seko me ode da zaseže kosu. Jo, ljudi, želim da budem dijete opet. Hajde, Mazo. Želim da budem dijete opet. Jo, sjećam se i tih godina kad sam bio mali. Oto, što ne Maca tamo radi? Nema veze, samo ću Macu svoj Macu.
lajkajte ovaj video. Svijeka me otišla da sveže kosu. Komšije, ne znam šta je rade. A, ptica poletala pred nas. A dobro da nam je maca okej. Maca, maca. Svijeka me je završila. Idemo kod naših komšica. Hajde uzaj. Ne, još jedne. Tu bud smazom i daj se sad. Opa! A baš moramo. Nismo otišli kod drugih maca. Hajmo. Čini mi se, ne moram uzeti brata ili sestru. Mac? Maco, hoćeš brata ili sestru? Pa ništa, idi. Ne idemo, pa... Idemo onda u kuću. Ima samo nju da ostavimo. Žao mi, Maco. Imam ti pa brata i sestru. Ili brate, ili ćeš sestru, ne znam što ćeš. Ajmo Seko, idemo. Šta je sad? Aha. Dobro, hajdemo. Da vidimo koliko je ovo daleko. O, 20. Seko, ajmo. Stavimo nogu na 90, to je 30. Joj, ljudi, želim da budem dete opet. Sjećam se kad sam ovdje došla prvi put. Evo, još jednom za nju malo. Dobro. A bilo koji put? Idemo posle. Možda na tebe ne Simba. Simba? Što ti? Uzet ćemo Simba. Ne, to nije Simba. Ova druga Simba. Ne, nema ništa. Ne mislim drugo, ovdje jest. A nije. Da, nije. Jo, jedno kravice. A ne. Maco? Ljudi, ako se vi pitate zašto mi je sestra u dugim rukavima, kad je već nekoliko vruće na polju, e pa, pitajte to nju. Ajde, imamo drugu. Kako se ona zove? Ćemo da je ovo naša. Ovo je naša maca. Ljudi, ako hoćete još video, lajkujte i subscribeujte se. E tako? Naravno. Dobro, sad idemo u kuću. Ok, sad smo ušli. Sad tek ulazimo. Recu. Ništa. Ništa, ljudi, pobjegla nam je. Mazo, nisam ti uspjela naći brata ili sestru. Ne, brat, se naći ćemo ti drugog. Nema veze, moram se ti barem igrat. On je. Da, samo da smo nastroje. U kući. Ajde, idemo se Mazo malo sad opet kupat. Zato što moram ići ubrzo da legnimo. Mazo! Pa ljudi. Mac! Ajde, ući. Ne bi se ljudi sačava. Mac, aj. Opet, daj! Sve je kao opet lako. Nećemo. Pa ljudi, sad će nam Maca zaspat, dakle... Hoćemo završiti ovaj video uskoro. Da, pa ćemo opet kasnije kad... Sad ćemo prekinuti. Pa ćemo se javiti kada ona odspava. Dobro ljudi, vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!